Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti maysa a banag, pulos adi nan tumagunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nakailag ka pa'y laang dito'y salas. Aldawan, Mario. Awan pa'y nagapuanam. Ay, ibaon nakmanan ijay bangkag. Kita man ti panawan. Ay na, kayat mo ama atake ak. Na, nuurayan pa'y lang agtudo. Awan ti mapasamak iti biyag tayo. Narigat ti agbangkag no kastoy ang nagpudot ti panawan. Saan ngagtubo dagiti mula? Tawan ti tudo. Naawatam. Kat, anya ngay nga rod taramidam dito'y balay? Ay, pakasikuram ngamin amin. Ay, dito yak lang balay. Dinak maibaon ije bangkag. Uray pa agan ano ka. Hay, awan pa'y kit din ti pangalaan iti sidaan. Tapulos asaan ka nagmula iti natang. Ne, Mari Marta, anya day tasib-sibugang. Daytoy man mulak anakeng iti arubayan ni Mare. Makamula ka kati kag itang. Isungarod asib-sibo ka, tapno agtubulat ka. Ay, nilakay ko. Ibabaon ko ang mapanagbangkag. Di na kaya. Makiapa. Saan ka nung nga agtubo ita dagiti mula gaputawan tudo? Ay, di kumpare ngay Mara eh. Agtultuloy latamat at ipanagbangkag nilakay ko, Mare. Imbag man. Nilakay ko si Madutan. Anya nga iti pagbiyagan mi no sumardeng agmula nilakay ko. Ay Mare, dumawatak man kit di iti bunga ti marunggay yun. Ay, awan adumat. Mga lakalata Imbag kit di taada da iti marunggay yun apag daw-dawatan mi iti sidaan. Mula nilakay ko dayta, Mare. Oray nga min nakaro ti pudo ti panawan. Agbiag lata ti marunggay, iso amayat dayta nga imuna. Saan ka nugayam nga agbanggag ita ni kumparim a Mario, lakay? Ako siguro iti pudot ti panahon ti makagapaw. Bakit? Katapay nga isika. Agbangbangkag kamatlat ta. Puno a panahon ti tikak ita. Isungin nakasarita ni Manong Ramon. Bareng kayat na, nga ibingayan na kami iti danom di irigasyon. Asakupan ti dagana. Kayat na nga ta? Ay kat, inakto kasarita. Ado kami ang manalon ang matulungan na. No manugot iti singasing ko. Ay, anyamat day talutlutuam asidaanan bakit? Marunggay manen. Makauma! Apay, adda pilaganas mo nga agreklamo kat iso nga rod ti adda. Ay, di kapay mo't makapanunot iti nasayaat nga ipasidam iti pamilyam. Si Kantupay, awan mat pulos araramidam. Agmalmalem kalaeng anak katugaw dito'y balay, nanipod ng rugi titikag. Ari Mario! Ne. Ray! Ay, anya nga taayamat ti ibagaday taatao. Na, tapakabusuram amin. Kating ka kasarita. Sige, nakasarita. Ay. Oh, apa para eh. Ay, Nakuntat nga da ka dito'y balayo, pare. kasano, nagpulot ti panawon. So, Jack, nagbangkag paylaan. Apay, agbangbangkag kapaylaan. Una, awan pag-tuition na giti ubing no jak agmula. Aginanakagid di. Tani, awan tudaw. Sayang lang ti bannog mo no agmula kalata. Isong ron kay mayak. Ta umay kaawisan. Inta kasarita ni Manong Ramon. Asino ang Manong Ramon ti dakdakamatang? Diyan ngay nakagatang itinalawa adaga di taabagatan. Dayjay. Kanubak ng dayjay a tao. Ado ti daga na anagatang na. Uwan nga ron. Kahit karaman na nagatang na jiwaig. Iso mapanta kasarita. Namabalin nga ibingayan na tayo iti danong. Agang angaw ka di pare. Di mo ayaam mo, anaungat dayjay a tao.
Iso ti bagbagada. Angang padasan tayo lata ti mapana. Say-sayangam laan ti oras mo kankwana pare. Makangag kalaan. Pabainan na ka. Isu asaanan, bayamon. Iso mo ti bagbagada. Ngang padasan lata. Agi na nakakit din. Tanay, nagpudot ti panawan. Kastaya. Agi na naakit din. Ngano kayat mo? Mangayab ka lang iti sa bali akadwam. Ha? Tada kayo timapan makisarita iti day taramon. Ha? Tano siya? Ay, jak kaya timapabainan. Sinayang mo day jay agundaway, Mario. Sayang! Anya asayang asasawam. Nunapan mo kumakinadoan ni kumparim alari. Di mayat kuma. Kunak ngarudken ka, anarigat akasarsarita day jay aramon. Naimod day jay atao. Pinadas mon anak kasarita. Jak pa'y napadas, angam isumot ibagbagada. Nungay nasaya at tao. Katpatgan na tikid daw yun. Mamati ka mat. Imbag pa'y ni kumparim alari. Agar aramid itiwagas tapno makapagbangkaglata. Ngam si kangay, sadot ka lang arudan, di mo pa'y ammo ti agaramid iti pamuspusan. Na, mangisuro ka manen. Nalalaing ka kat ngam siya kon. Oh, anya lakay. Nakasarita mo ni Mario akong parem? Di namot kaya't amapan mi kasarita ni Mang Ramon. Ni, taapay ka no. Naungat ka nung amin ni Mang Ramon. May salaang ti kayat na asawan dayta. Saan niya interesado ang makapagbangkag? Podno dya imbaga ni Mrs. na. Di na kayat ti agbangkag. Sana mabalin asumardengak bakit. Sayang ti panawan. Maiturad mo nga rod ang mapan kasarita ni Manong Ramon? Diyak pa'y mo't nakasarsarita nga ro dahi dya atao. Uray siya. Nakitkitak laang Ngam jak pa'y nakalangan. Ado ti mangmangag ko. Naungat ka no. Kasano? Retirado ngamin nga opisyal ti army. Madasag ang mga awis iti kadwak. Barang at damayat. Tayong kaman kasarita ni Mang Ramon. Aw-awisan ka no ni Pari Lari dagiti daddo maaman nalon dito lugar tayo. Amapan makisarita kin ni Mang Ramon. Awan ti maawis na. Uray po utam. Apay, amin kayo kadi kat kabutang nyo dahi at tao. Ay didak iramraman, ta sa anak at akrot. Kat apay nga rod asaan mo akayat akadwaan ni kumparim alari. Kat para mailaang kan kaday ito yung aramitin nyo. Panawon nga rod titikag. Ang mga nuuray jay waeg, kat awan danum na. Tinapatag, padasin nyo ti mapan makisarita. Oho, sayang laang ti oras. Ay, awan tinawis ko bakit. Nagadudag iti mannalon diti lugar tayo. Ngam awan man lang uray may saan na awis mo. Nagpapada dati sumpat. Naungat ka no ni Mang Ramon. Hindi na mo ti mga asi. Kat, kasano itan? Ada pang panunutek. Kahit sapay ko mata o manugot ka. Anya dayta? Sikat imang kadwa kanyak. Siya? Agang-angaw kan samot lakay. Ay, di nakman iramraman. Siyak tag sa o. Basta kadwa anak. Ay, itantupe kat agner-nerbiyosa kon. Apay ko maamabutang ka. Awan mo't basol taken kwa na. Nungay pabainan na ta. Ay kat pabainan na talata ah. Tinapatag kat maibagata ti kayat ta. Ay, kitaog pa'y panunutag pa'y naimbag. Di mo pabayagan bakit? Matay dagiti mula ta anatay. Nagbayag nga awan danum na. Ay, kumarkaro ti pudot ti panawan, Ramon. Kuin nga raw bakit? Ay, kaasi dagiti mula. Anyan tulangan ti apitan dagiti mannalon. Ket no awan maapit da. Agbalay nakaasay ti panagbiag da. Day tamot nga ron ti pampanunutag. Kayat ko ti tumulong. Ngamjak amo no asino kadakwada ti tulungag. Ay, mabuteng dansan nga umasidag lakay. Ipagarup dansamot anaunget ka. Kristiyano ak itan bakit. Saan nakas idi? Dakelang tinagbaliwag. Amok dayta.
Iso natal na itan ti panunot ko. Kanagbalbaliw kan. Ipang pangruna mo ni Apo Diyos di tapuso. Ay, talagang agproblema aklakay. Ay, unay. Problema latan ti bagbagam. Kasano tayon nga agbyag kadagiti anak ta? No saan kamutan nga agmula? Nagado di ta kakabagyan ang mabalin a pagbuludan. Ay na, nasayaat ka di day ta panunot mo. Napigsa ka pa'y mo ta. Day takit din bumulod kadagiti kakabagyan ti pampanunutam tapno agbyag ka. Maalam pahilaang ti agbain, no talaga ka sa pulam. Ay, diyak amukan ka. No siyakla amaysa. Mabainak amapan bumulod iti pagbyag ko no kabailakmet nagtrabaho. Lakay, adda dito'y sango ti balay damang Ramon. Nagdakkel talaga ti balay da niya. Wan nga rod, kaslawan mo tagnanaot. Talaga kasta ti balay ti baknang, bakit? Kat agtuktuk kan Apay ngagtuktok ka kat adda doorbell. Sige, pinduta mo Sika na. Nakasagana ka na sumango. Kunak man no sikat ti agsaon. Sige, iturturot kun. Napagsasawan na ta. Anya ngay nga rod. Ramon, ada bisita. Pinaguray ko ida ijay salas. Asino da? Agbangbangkag da ka no di tadaya. At damot lang nga ni Masidag. Iso ngayong kakasarita idan. Agasawa mo't dagi jay. Naimbag amalam mo, sir. Agtugaw kayo. Mang Ramon laang nga tiyawag yo kanyak. Siyak ni Larry. Dahito imad ni misis ko. Naimbag amalim yo, sir. Anya ti maipaay ko kada kayo. Umay kami kung magpatulong kan ka, Mang Ramon. Kasapulan mi ti padanom iti bangkag mi. Maawatak. Kidawin mi ko ma. Makibingay kami iti danom di tawaig. Mabalin Nabayagan nga inururay kayo nga umay. Amok ti kasasadyaw. Ket day takid kidawam. Ipaay ko kada kayo. Takayat kayo at tulungan. Lakay, nangag mo. Ay, agyaman kami, Mang Ramon. Diyak ka mo. No kasano masubadak ti kinasaya at yaw. Nagsapamot anapan ijay bangkag na ni kumparim Alari. Ket napanlang Ingkamot ko mabisitaan adya bangkag tayo. Ay, Jack kayat ti rumar. Nagpulot ti panawin. Ay nalakay, amangan mat no karuruutan. Sikat ti mapan mang bisita, no addawayam. Takita man no saan ka mapudutan. Wan, siyak ti mapan. Kat Jack kayat amakangag iti reklamo. Tagin lalaing kamot amapan. Mare, apa asi kalati may tibangkag yo. Ayan ngayon ni pare. Ay na pare, nagbati ijay balay mi. Imay ko labi ni sita day ti bangkag mi. Karuruot mat gaya man. Mabiit ngamin adumakal ti ruot no awan mga asikaso. Nalabsak dagiti mulam anateng pare. Saan damot analaylay? Adda ngamin danom iti irigasyon na pang sibsibog ko, mare. Adda danom? Saan pa'y mat apa nagtutudo? Napan may kinasarita ka ni Bakat ni Mang Ramon. Imanugot mat amang ibingay iti danom manipod iti waig. Da kayo tinapan nakisarita? Uwanan mare. Ay, kunadaan na ungat dahi a tao. Naungat siguro iti. Ang saan matitan? Nakaan-anos kit di dinapang kami. Kasta ka di? Isong ibagam ka ni pare Mario. Ituloy na ti agbangkag tani. Nagadutid danom. Wan pare. Ay na, agyaman ha. Unay kamaten. Anya langan ti nararamid mo ija bangkag, ha? Tanarabyan ka. Mabisin kamin kadagiti ubing. Nagluto ka kumamatan na. Naglinisak ijay bangkag. Tapno saan amasayang ti oras ko. Naglinis ka? Wan,
Pamulaak itinateng no di mo kayat ti agmula. Sayang mo't di adu-adanom no jak pamulaan. Anya danom asasawam. Mangtang danak iti agmula. Agyan ka laang dito'y balay no dahit na ti kayat mo. Addandanom ijay irigasyon, Mario. Pudno gayam ti ibagbagan ni bagat ko, pare. Nga addandanom dito irigasyon. Adan, iso di mo sayangan ti gundaway. Agmulakan pare. Maragsakan dagiti mannalon dito lugar tayo. Taaddan usaran daadanom. Amin tayo kat agnuman iti danom. Manipot iti wayag ang masakupan ni Mang Ramon. Ay, imbag man ta nakasaritam. Saan ba't anarigat akasarita ni Mang Ramon? Nukasta, saan apod no dagiti agwarwaras nga istorya? Anaungat ka no? Ken awan asina. Idi siguro. Ang nagbalbaliw itan. Hapa. Agyaman na ka pare, ta nakasaritam. Kinapudno na. Pampanunutok mat nga rod. No sa dino ti pangalaak, iti kanan may iti pamilyak. Nang runa, no isardan ko ti agbangkag. Imay kami manan dito balayo, Mang Ramon. Kumusta nga dagiti mulayaw? Nawadwad ti apit mi, uray panawon titikag. Isu nga umay da kay ikan itinatang. Nasayat no kasta. Makasida kami mutlaeng nga iti presko anateng. Nangina tinatang ita, taman man o tinagmula, Mang Ramon. Naragsak kami mat, tadamat pagtuisyon na kita anak mi, iti panag-eskwela da. Maragsakan akmait, ta nakatulong ak kada kayo. Silulukat na ito'y pagtaangan mi para kada kayo. Umasidag kayo laeng, no adda kasapulan yo. Mare, awan samot dagiti anak mo di tabalayo. Nagsapadaan na pa nag-enroll. Addan sa kuleyo man. Diya inauna ti kolehiyo, mare. High school, dagiti maikadwa kan maikatlo. Dakkel mo't agastos Ay, sungarod adob-doblian may kanila kay ko tiyak trabaho. Tapno mapaadal mi dagiti anak mi. Katda kayo ngay. Malpasamot tinday ta ipatpatarimaan nyo abalayo. Dandanin mare. Pudno gayam jay kunada, ano nagagat ka? Magunod mo dagiti tarigagay mo itibiyag. Pudno day ta. Imbag ko tanaawis ko nila kay kong agmula, uray idi panawon titikag. Saan mi kumaama ipaaramid day tabalay mi, no saan nagmula nila kay ko? Nasayaat mo, tagimagat nila kay mo. Day kunada nga rod, tinagagat saan nga agbisin. Tinagagat, bindisyonan ti Diyos Ama. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag ng oras kada kayo amin.